nabo. Nara nkera ile. Ntomononi nabo onkera ile. For infancy, or was it the FIFA playing these cruel games? Mnanijua? Naitwa nani? Nasikia. Fomisha jipa. Acha tutapewa mimi nalipa. Tukikupeleka usipigwe na chupa. Tena mijumu na maslipa. Naona kama slipa. Kiwa hivi nakwambia sipendi kupa. Haja mingi inaonekana ni mishipa. Unanipenda shop na useme pa. Sasa inalipa. Unabainda mademu wanajipa. Ukifika bezo wananitapa. Shikaji wanasikia script. Asante sana. Mimi naitwa Gabriel Lepore. Mimi ni mwalimu Uswani Secondary. Nafunza somo la historia na dini. Historia na dini. Yeah. Na mimi pia ni mwalimu wa darasa wa Edwin. That is now form 4. Wow. Yeah. Wow. Edwin, ulijuaje Edwin? Edwin nilimjua wakati tulikuwa primary. Mimi nilijoin primary 2002. 2002. That is when I joined high school. So hapo ndio nilimjua Edwin. Wakati huo alikuwa I think class 6. Alikuwa class 6. 202. Yeah, I think so. Yeah, alikuwa class 6. Na ulikuwa? Mimi nilikuwa nursery. Ulikuwa nursery yako class 6? Yeah, nilikuwa nursery wakati. Na sasa wewe ni mwalimu wake? Mimi sasa hivi ni mwalimu wake. What? After that tukamjua aje? After that tukaendelea kujuana. Fikiri alifanya KCPE 2. Then by then alikuwa class 202 alikuwa class so ni kama alifanya mtihani 2004. 2004 ndio alimaliza KCPE. Yeah. Nakumbuka alikuwa na 254 marks. Alikuwa na 254? Yeah. Na by then ukitoa hiyo marks wakati huo wewe umepita. Ulikuwa umepita. Alafu ukamjua pale nyumbani? Nilimjua nyumbani. Maana tunaishi area moja. Tunaishi area moja. Na kwao hawakuwa na ile uwezo kubwa sana. Baba yake alikuwa mwindaji wa wanyama. Yeah, so hapo ndio nilijua. So alikuwa anawinda wanyama, watoto wanakula na maisha inaendelea. Maisha inasonga mbele. Yeah. Sasa kuweza kuendelea na masomo yake ya shule ya upili. Kwa sababu alipomaliza shule sasa Edwin hakuenda vizuri. Yeah, hakuenda vizuri. Alianza maneno kidogo ya ulevi. Lakini ikafika wakati alikuja kuokoka. Hata ingawa alioa akiwa bado tu hajaokoka. But wakati alikuja kuokoka maisha yake ikaanza kubadilika. Maisha yake kabadilika. Yes. Kwa hivyo alikuwa mtu mlevi. Alikuwa mtu mlevi kabisa. Anajulikana kabisa. Anajulikana kabisa. Yeah. Haya, sasa akaenda akaokoka, akaamua kurudi shule. Akaokoka. Sasa nakumbuka siku moja kulikuwa na former MP Corey Lemain. Nakumbuka siku moja alikuja nyumbani na hii shule ilikuwa inaanza by 30 years. Yes. Ilikuwa inaanza mwaka huo. Sasa akasema kwamba tunaanza Uswani High School na alimpatia ka free scholarship. I think ilikuwa ya 2 terms. Wow. Yeah. Wow. Alipata free scholarship ya 2 terms. Akaendelea hivyo, akaendelea na mambo yakaanza kuwa first of all Edwin alikuwa ana lead vizuri sana. Alikuwa ana lead kuanzia form 1, form 2. Sasa wakati anaingia form 3, challenges ya familia ikaanza sasa. Kijana wake alikuwa na kijana mwenye amekuwa mgonjwa sana, kapelekwa TNWEC. Sasa hiyo ikamfanya akaanza kulegeza kama pale darasani. Lakini aliporudi sasa hivi ako form 4. Wow. Sasa hivi ako form 4. Wow. Na kwa mtihani ya mwisho ambaye tulifanya juzi, ambaye tulifunga naye shule, alikuwa number 2. Alikuwa number 2? Yeah. Ala. Na anatoa marks mzuri. Alikuwa na B-. Wow. Yes. Wewe unamjua Edwin kama rafiki labda kitambo hiyo wakati zingine zote. Alikuwa ameoa na akifanya mambo yote.
ukakuja ukakuwa mwalimu. Siku ile uliona Edwin anakuja shuleni, ni nini ilikuja kwa akili yako? Wakati mbunge alimwambia kwamba atampatia free scholarship, mimi nilifikiri ilikuwa mchezo. Kumbe kuona anaendelea, nikajua kwamba huyu mwanafunzi ana uvumilivu. Na kile ambacho nimempendea sana ni kwamba anapenda masomo. Alafu tena he is very disciplined. Wow. Wanafunzi wakikosea ukuje alafu wa discipline class, he is the first person to be disciplined. Ana shida. Yeah. Lele na medingu yung kuna rolobeng jeliki yo nabo ajo kaji dete kuna ba kanya bana to mbenyo minya yal do shugo allo school to marriage bulle ba kumok ni yalu tan kolong edorara Edwin. Yes sir. Sawa dole. Sawa. Wow, ata shibole ndo mari nyaka gebe mo beno Solomon pole ndala jadi ntino ene weji. Mam super high five. Ni yolo. Sawa la. Yele. Nanole. Rasubat. Nasu waringera. Bae. Bulutwa. Yes. Sidai poki na sidai sukul. Kegira endelea sidai. Bae. Ego neja. Wow. Gira ka dua yeni gira ka ningin story no pole ende weji. Yes. Na ke perten kishu ino masomo ino mareli no okulie ba kumo oleng na ke inono. Na na rabi kino royera nyamba ka uniform tene weji. Karibu oleng. Ama kabar mareli ata ajo na sina no. Ora mareli ata ndomono ni nabo. Ara ngarele. Ndomono nabo ongarele. Nanjana ara mayini enkai najo enkai ashe. Bae. Yes. Basi neta nanung'ana irejo inkeno. Aikeno pi. Etaa ninche nija ake. Etare nana naa pee ile ake nisumi amu kisuma pookin. Yes. Alafu naendelea maisha kunari neja. Yes. Toliki sie yiok apa duo pinteru maisha tenkisuma pine primary kaja pinterunye? Ore nanu naa kaata nkatini naado oleng. Amu tenajo alimu enkatini ai naa keesa kumok oleng. Ore ormarei naing'ua ormarei nanu pilo ayiolou irkera siyiok ile. Kumbera sinta ile. Irkera siyiok ile tenkaji. Ala. Naa ijo entoki king'asia amu ore yeyio neeta ntoyie uni neeta layiok okuni. Neeta sinanu ntoyie uni olayiok okuni. Neeku entoki enking'asia ina oleng. Aya. Ore pee kinteru apa tenkalo ormarei otii abori oleng. Ore apa ntoiwuo naa ketii apa ormarei abori kidogo. Nikipuo ntoyie are sukuul. Nikishomoita yiok naa kira lewa pokira okuni sukuul amu yiok apa le dukuya. Aya. Kiata olashe botor oji James oasisho tenkabila naji Kikorok. Naa nanu liare. Nitoki atii likae turkurukore liokuni. Ore peyie kindip ore inakata pee kipuo sukuul. Aya. Hoo nikimatie challenges kumok oleng neminosu naa inewueji. Hoo netareto yiok Enkai amu kiata apa ntoiwuo naadupa oleng. Etagolo yiok oleng. Itu aikata eing'ua yiok. Netareto yiok tombaa pookin naishiakino. Nikipuo apa sukuul e Majimoto. Aiteru nanu sukuul 1996. Yes. Homo nursery. Aiteru nursery. Naendelea naidip enkilasi isiet 2004. Naas KCPE. Naret Enkai amu ore ilarin pookin naa itu aikata nanu abaya enoshi amba naiuni namba nabo ake namba are. Namba nabo are. Adamu apa orkijanai apa lole naitukoji Ikoila ninye ng'asake lagiroo. Nalotu ake aidip bado ara namba are. Yes. Naitai apa inakata makisi amu inakata makisi 2004. 12 ishua class 8. Naitai apa makisi ipare onom oong'uan. 254. Apa inakata. Najo apa kumok inakata ena makisi. Jodi kumok apa isapukin dei. Najo naidip sukuul. Itu naa atumoki ketii naa ormarei abori. Yes. Nitu sinye ele botor apa sinye secondary apa turkurukore. Hoo naa namba nabo sininye peidip sukuul. Aya. Naaku naa namba are. Ore ele turkurukore naa namba nabo sininye aitoki. Peyie idip sininye enkilasi isiet. Aya. Ore apa inakata neeku naa itu nelo naa sininye sukuul. Nekijo maing'oru enikinko maisha. Nikilaikino pi. Aya. Nejo ntoiwuo ore eninko amu irowuaja. Enjom irkasin. Nikidoi aapuo ena abori Amara. Hoo nanyor apake sukuul oleng. Amu kanyor apa nanaku ormalimui oleng. Ore peyie ajoki ntoiwuo shomo ena shoto Amara. Nikira olalashe lai botor nejo ore enikinko amu metii natii oltung'ani oota aitoki. Maape duo orkasin pee kisuma ele kiti. Ele nikipuo orkasin. Nikisum naa ele kijanai kiti naa ele turkurukore nanu. Nikintabaiki mpaka enkilasi e 4 mpaka nelo naas degree. Ore entoki enking'asia ore nanya ena olong' eas degree
Na nolong nanu enduata nashukore sukuul. Enoolong pee i-graduate ninye ashu enaolong duo eetae ele sirua tiang' ena? Enoolong kiata osirua le graduation tiang'. Ore amu keyiolo entomononi kajoki naashe kaidadatu ata nkilani pusi. Nkilani naanyori ake alo sukuul. Kake majo apa nanu kaiko amu mee entoki nalelek ina. Neeku idadatu ang'as? Aidadatu oleng. Enkolong kumok oleng. Mee ninye enkolong nabo. Natonora apa nanu kara apa ng'en oleng te sukuul. Nanyor apa enkisuma oleng. Ore tenkaraki ina stress naata netaa kadolta ajo eshomoita apa lewa likiboita sukuul. Neshomoita pooki nanu ake litu elo. Najing irkeek kulo oitemerisho. Naaku olamerani torrono oleng. Kanu apa ina rishata? Olari le 2007, 2008, 2009, 2010, nayamisho 2010. Kake aidipaki tinakata irkeek ainyala. 2011 o 2012 napal enaisho 2014. Neeku ata piamisho niendelea ormarei negira aokisho? Nagira aokisho. Neeku taa lelo. Nikunari nejia mbaa. Ore naa peyie eeku olari le 2007, nadoyio alo enaabori Amara. Naarik likae lenkapulai oji Edward. Olee atorero ilo lee. Naarik nalo aing'uraki enkapi naji Victory. Ore paalo aing'uraki enkapi naji Victory, nalo aasisho te balloon. Naata apake nanu omom oleng. Najo alo naa kara loonkilasini isiet nailepieki ompaka neeku kara balloon clerk. Ala? Ore pailepieki aiko nejia, naitayu enaisho. Mee enaisho ake naitayu amu ore kipuo Amara nikinyal esiai. Nashukoki Enkai enashe amu naalotu Enkai nainepu naa 2014. Najo nalo kanisa. Eewuo olchore lai obo oji Ole Naisho. Kajo dii iyiolo amu olapa likiang'a. Pakiteng airorole oleng. Pakiteng pii. Nelotu nairorie naajoki kai ero atapala kainyoo piiwokito enaisho. Naa Ole Naisho ligira ajoki tapala enaisho? Ole Naisho ninye neeku ajo tapala enaisho. Amaa ore enaisho mee mwaminifu tenarre. Kesipa. Ore ake paajoki naa ore naa sinye erishata Enkai peebau netabawua. Naa mejalisha Enkai ajo kaji kintainye. Aikintainye ormutaro. Nikintai tiatua bora metabaua erishata Enkai. Ore naa peelotu ina rishata, napal naa pii enaisho. Nipalie enaisho. Kake baada ya taata Enkai apa nanya kulo keek enaisho ake aok. Nemaok osigara, manya irbangi, enaisho ake aok. Aton taa kaidatidat. Ata aokito enaisho kagira ake aidadat. Ata igira aok enaisho iyieu duo sukuul? Ampaka neton irkijanani along ompaka neeku ore paatum irkijanani najo ero kanu dii kata dii apa kanu ilo secondary. Ijo kata ijo endala amu kedol ninye naa agira adala. Olee najing kanisa naji enole Mekwaya. Oji Reverend Jackson. Olee naibok Enkai naolee pii. Hoo neyiolo enaing'ua. Ore apa aok enaisho naa kara apa oltung'ani torrono oleng amu kiarr iltung'anak. Ore peyie kitum iltung'anak nikiarr pesho. Nkuti akeyie Enkai ake natareto iyiok. Neeku taa lelo. Ore taa dii ake ebaiki ina rishata, olee naibok Enkai nikitoni te kanisa 2014, 2016, 17, 18, 19. Etii taa kanisa. Olee nasidanu pii. Ore enoolong nalotu ele kijanai lang arieki naa alotu aigraduate, ninye nai atiaka igraduata ninye. Naa ole Lemein apa oisuma etareto orbungei ole Lemein oleng alaaki fees. Orbungei former MP le South. Ore enakata etiiki osirua, nidii duo orkijanai nishori miroro naa duo la master of ceremony. Enkai taa nagira ajo peelotu duo. Enkai duo enkolong nalotu Enkai. Enkolong nalotu Enkai. Nejo ele kijanai kaata olalashe lai botorr, apa otalaikine ashomo sukuul. Olaa tenemetaa naaji ketaa mekure idimayu peelo amu keeta nkera kumok. Kaji ikunua? Nejo tenemedup. Mekure idimayu peelo sukuul amu keeta nkera kumok. Ata naaji ake alaaki enoshi sukuul naji Enkumbaru meshomo duo ake alo aisuma ata tenaa kelo duo nelo ake metaa ake ninye eshomo sukuul. Meora ninye isume. Ake taa ketaa iyiok inakata aramatisho. Kitii iyiok kigira aitoti iltung'anak. Kigira maata ina damunoto. Asi nebo ninye orbungei ainyalaki. Nejo ninye Ole Lemein kitejoki kiata orkiti kijanai otii ene otalaikine ashomo sukuul. Ore peedumunye airo te speech enye nejo ore tenkaraki enashe ino anye nabo anye nikinchoo ore oladuo kiti kijanai lino kalak ilarin aare secondary. Olee nekwani iltung'anak entumo amuta. Amu keji naa kai neikunari ormoruo oota nkera oota ormarei sukuul. Naabanji. Imaniki naa ketii iltung'anak oojo imaniki ore ena ang' naa ketii abori bado. Eton ake etii orkiti mena. Ketii orkiti mena neeku imaniki kai duo ake ikunari oltung'ani tenelo sukuul. Neeku entoki naa enoshi kata najo iltung'anak meidimayu. Nekwani iltung'anak amuta tentumo. Neeku keyieu nejoki mheshimiwa inyalari. Mee nejia. Kake ore naa peebau enkata Enkai nemeeta eninko piimbooyo.
tusimame hapa tupige story pole pole tu. Nataka unipe maneno kidogo kuhusu Edwin. Ulimjua Edwin lini? Edwin nilimjua kabla sijajoin shule. Kama miaka gani hivi? Edwin nilimjua 2020. Yeah. Mlipatana wapi? Tulipatana naye kwa Isenda. Juu nilimpata kwa sababu ni mwanabiashara. Alikuanga kitambo na hoteli. Alikuwa alimwajiri ndugu yangu siku hizo. Sasa ikamfanya tujuane na Edwin. Yeah. Aliajiri ndugu yako mkubwa? Yeah. Kwa hivyo mkapatana pale kwa biashara kwa hoteli, ulikuwa unakula pale? Yeah. Au kuajiri wewe? Ulikuwa tu shule? Nilikuwa shule bado. Unamjua Edwin shuleni kama mwanafunzi mwenye heshima, mwanafunzi mwenye labda amepatikana noisemaker sana na yeye? Unamjua aje? Edwin tu ni mtu mzuri, si mtu yule mbaya mwenye ana make noise kwa darasa. Juu ni mtu amekomaa, ni mzazi. Hata tukijaribu kutulinganisha na sisi, kama tu ni baba wetu. Sasa very silent, is accurate. Sasa kazi yake tu ni kusoma. Kusoma na maneno mengine? Hana maneno mengine. Kuna advice sasa iko penye unaweza kumbuka labda mko darasani pale? Yeah. Ni mtu pia na anakupea encouragement. Sababu nakumbuka wakati nilikuwa nateseka na karo ya shule. Alikuwa akiniambia usijali kwa sababu nami nilimalizanga shule lakini Mungu akona mpango mzuri. Sasa kwa hiyo nikaona Edwin alinitia moyo kwa sababu aliniambia yeye alimalizanga shule kitambo lakini anajipata tena kwa shule. Nini kitu moja unapenda kuhusu Edwin? Ama kitu moja ambayo inakupea wewe unajisikia kwamba nafaa kufanya ama nafaa kutia bidii zaidi? Edwin nikijaribu kumwangalia ni mtu mvumilivu. Ni mvumilivu sana. Kwa hivyo uvumilivu ndio umesoma kwake? Nimesoma uvumilivu. And also is a hard working guy. Yeah. Pale kwa performance kuna kuanga na ile kuibia mtihani kidogo pale shuleni. Ndio. Unajua? Yeah. Lazima ashaijaribu, ushaona akijaribu kufanya kitu kama hiyo ama aibangi mtihani. Hata atakangi kona. Anajifanyia kabisa. Hata ukiwa kidato cha kwanza na kidato cha pili. Nakumbuka alikuwa anatuongoza kwa mtihani. Wow. Number 1. Yeah. Sasa jaribu kuona venye tunakuja. Si kama nini shida. Anaanza kuteremuka. Kwa sababu of absence. Most of the time haiko shule. Absence. Yeah. So anatupata kama unakuta ameenda kutafutia labda watoto ama anasemanga anaenda kufanya nini? Atuambie real kwa sababu ni kama ni siri zake tu. Tuambia tu hajakuja jina hii na hii. Sasa sometimes lakini uzuri walimu ni kama wamemuelewa. Sasa they cannot always mkasia vile. They give him a humble time. Wakati hajakuja. Mshaifanya makosa naye mkakuwa punished shuleni la mwalimu labda kwa naye pale mmeshikwa mkiongea noisemaker, sikupatwa na makosa mengine yoyote? Yeah. Hiyo make noise sometimes tunajipata make noise. Sasa mwalimu akitupata ile punishment yenye tunapata sisi hata ako ndani. Kwa hivyo mkichapa hata anachapa vibaya. Anachapa but he accept. Yeah. Ako sawa na shida. Ako sawa na accept tu. Hajaiko sana na mwanafunzi pale kwa darasa. Hajaiko sana. Juu nijaribu kumwangalia. Huenda sisi ni wadogo kwake. Sometimes tukijaribu pressure. Namuona yeye anajifanya tu yeye ni mwoga. Yeye anatulia tu. Kwa hivyo kuna makosa unaweza kumbuka mshaifanya naye mkakuwa punished? Yeah. Mlikuwa mmefanya makosa gani? Ile makosa yenye tunaifanya ni notes. Kuna siku tukiwa kidato cha pili hatukuandika notes ya mwalimu. Sasa mwalimu alitupea notes, akakuja the next lesson hatujafanya notes. Mwalimu akatuambia the punishment atatufanyia atatuchapa na tena atatupea kuwa akileta notes sisi ndio tunaandika kwa Eragola basa rabola oti yombu naji oti Biblia osoto musana
ore ejo Biblia nejo ore peyie kirukuruko nikinyoraa naa kashuku larin linyora mulkurto. Neeku maituria nanu amu oltung'ani yiolo Enkai Yes. ajo ibaa piilo bora metabai enduata. Exactly. Ore peyie ejo peero orbungei ore entoki enking'asia naa ketii ololtualan chairman taata ele current chairman le Majimoto. Iyiolo ajo eshomoki apa orkesi te Majimoto nishinda orpasai ololtualan ole Mayoene Matunge. Ele sai chairman sai otii. Netii ninye ena tumo. Ore ake piidipayu entumo naajoki idipa entumo ejo kitaaki endala. Ore piidipayu entumo naajoki ore ake piinyoraa alo nalak likae ari obo. Neeku aja larin taata liata tayari. Neeku aja larin taata laata. Eton ake sinanu ibung' oleng. Ore peyie ikunari nejia nikintoki aendelea nikintoki olong atumo tenkang' e Reverend Jackson eetae emporro apa naatai emama. Mee emporro, sorry. Erore entasat nayu Reverend. Nikipuo funeral. Amu ore Reverend naa ore entomononi ai neng'arikino enkapare nayu Reverend. Neeku enkang' apa esotu ina. Ore peekipuo ina ang' naa igil ake ajoki ore ake piilo sukuul naitoki aponiki likae ai nusu metaa olari onusu. Najo kalo sukuul amu mayiolo ajo kalo etaa kalo. Olee naamua sinanu ingena tito naamua sinanu najo etaa kalo ena sukuul. Nijo etaa kalo aisuma. Etaa kalo kenya alo aisuma. Neeku taa lelo. Olee ore ake peyie alo na asi nikiwoshoki orbungei. Mheshimiwa Amadi enapa nitejo etaa taa apa kalo sukuul. Etaa kalito? Anyorrai etaa kalo. Naa yiok dii ore ena sukuul natii Ng'osoni naa yiok oiterutua. Amu 2023. Nelotu enkolong e admissions. Aipoto taa lashere lainei pokira are naipoti intoiwuo ainei nikiponu airo. Olee kaita kias ekidimayu ena neji shomo yie. Tijing'a. Tijing'a yie miure amu njoo eretu Enkai tidia shoto. Aata apa ntare inakata 40. Keeta emuatata full. Nang'as najo kalo njeemuta kuna tare njeemutakino kulo arin pokira ong'uan. Ore naa mitoki aata ai toki enaikash ake nalo aidip ena amu ore enduata Enkai ebo nemeshukoyu. Aiteru sukuul adamu ore kitii olaini amu kara nanu admission 011. Nikiwosh olaini neadimiti iyiok neadimita apa iyiok ormalimui oji Olosinigi omadam naji Madam Montet okulikae lolookiok ololetoluo. Irmalimuni sidain oleng otareto iyiok oleng. Ore peadimiti iyiok naiteru sukuul. Ore entoki enking'asia entoki apa nagira aiture etaa kaisho entomononi. Inakata. Ayia taa yie. Igira iyie alo aijoin sukuul. Etii enkerai nikigira sinye alotu aijoin iyie. Eeta lapaitin 5. Entito naji Abigail Siololo. Najoki eeta entasat. Neeku kira ake ajo penyo amu amu iterua sukuul. Naa nene entomononi netaa keisho. Kai dii aas. Eton taa magira sinanu aamini koon. Ore paaton te darasa najo magira hoo dii ake aidatidat. Amu ore ile tomononi nashomo aiterunye sukuul. Amu aisho apa 204. Niton 16 years tiong'ota. 16 years. Alotu nikinteru sukuul. Neendelea maisha. Nalotu aikomboa enaaji amu itu ninye aibelekeny. Ore apa alotu aikomboa nkeek 4 ake aitalak enaaji. Neeku taa kaata iyiolo ajo ore maisha olduka naa enoshi ake ena. Nina. Nitijing'a duo sukuul aitoki adumu enkae gharama nairoshi naa sapuk. Nena gharama naiteru neeta nkera. Netii pookin sukuul. Neeku taa olee nanyok ake naa olee nempolos amu ore natii olee naa mpaka nenyok. Nejia ake. Nanyok taa nikinteru sukuul. Najo ore entoki edukuya naas naa mpaka natum enkanyit ormalimuni oleng amu ore kulo malimuni naa ikutik kila arisiore. Nanu orbotor teninche. Neeku katum nanu enkanyit aisul kuna kera pookin. Metaa naake ninye maate naatumieki. Neeku taa lelo. Olee enaikunari taa nejia. Niking'amu kulo malimuni. Metuning irmalimuni naaji matejo duo airoro nkuti baa naaji ake etii naajo. Kejoito okay. Anoto iltung'anak laategira aisurusu. Ajo ore ele kijanai apa enaisho naa kerisho. Ore ele kijanai apa naa oltung'ani torrono osioki agoro. Neeku naa ketii ina kiti notion nagirai aajo ore ele mikaja tenewoshi negoro. Mewang'. Asi olee mee taa sii enkolong apa te sukuul. Amaa naa enkerai e sukuul. Aiteru 2020 sukuul form 1. Neeku kindong'oki iyie te sukuul pii. Oleng. Kadamu ninye enkolong nabo kitii form 2. Nikitotona ele kijanai oji Benson ole Kariengei. Nikitoni itu kias esiai ormalimui. Nelotu ormalimui nejo maing'ura mbukui. Itu duo iyiok kias pokira are. Nejo ore taa punishment inyi naa keng'asi aidong' ntae. Ore eniare naa ntae igeroko nkulie notes. Ayia taa yie. Nikias ake enaa ina. Nalaya nanu meshomo sukuul. Ore naa peepuo enakata corona naisho nanu naa olapa liare. Elotu corona tolapa liare. Ore ake peyie elotu corona nikindurrua naa apa
nikintoki ashuku nikikuaa. Ore pee kikuaa nikintoki ake ashukunye apukunyisho enking'o naa corona. Nikipuo ndaa nikitoni naa mpaka tenakata. Kake isidan imbaa tenkaraki Enkai. Amu lelo oidipita. Amu nele taata lataa kegira naa alaidip. Kisuroki akata? Kisuro iltung'anak kumok? Kijokini kaa ketiu oltung'ani? Nelotu ena tomononi nelo alo ajo tenkang natoiutuo nanu, ore enchapapiti egira ainyia meeta apa entoki ninchoo. Amu etaa olamerani netaa ormodai. Naisho Enkai enashe amu itu nanu inining' oltoilo lina tomononi. Ejaasa, kai igirara aikunakino peyie igirara akeyie naaduo atum naa pooki toki ormarei onkulie baa? Kesipa. Kiroshi taadii oleng. Kiroshi oleng amu ilepa ninye kwanza ninche ntokiting openy. Oleng. Kake kaisho Enkai enashe amu kaata naa oloodupa. Kaasisho nanu nepuku sinye saa 9. Nelotu alo esiai oltukutuk. Nikiasisho taadii ake pokirare ore naake peeku saa 1 nikijo kanyoo kinotito. Mapita apuo amiraki nkera. Ore nanu enaidim atiaki kaidim ake atiaki tonyua, ming'or siadi naajito iltung'anak, kaidim ake atiaki tonyua amu etii ake ninye nabo naa nayiolo, maashuko aikata siadi tenduata. Kaibung'aki enduata.